Мераба, хайрлы шамлар сайғылатыр. Телеканалының телесерджілері бүгін программасына середесін. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам. Студиямыздың мұсафыры Ризаби Шевкиев, мелемежі сазамыз. Селям алейкум, қош келдіңіз. Алейкум селям. Насылсыңыз? Аллаға шүкір, сау ol. Арқадашлар, сіз де біздің яйынымызға қошыла білесіңіз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерларына тақдим етежектір. Шымды 073-419-41-58 Вайбер бастасы еле біздерге бедава телефон açmağa imkanınız бар. Bunun beraberlikte bedava şekilde Skype adresimizni de kullanıp bizlerge video vasıtasıyla telefon açınız. atr.tv adresi boyunca sizlerinizдің bağlarına bekleyimiz. Sizni meraklandırgan sualleriniz peyda olsa buyurunuz telefon açınız. Sonra aytmanız Gülsüm bunu sormadı, şunu sordu, şunu sormadı deyip onun için keliniz beraberlikte bu yayını alıp barayıq. Sizni de meraklandırgan suallerinizni seslendirmege imkanınız бар. Son Rizaga, nasılsınız? İşler, sağlıklar, çoktan görüşmedik. Ne yaptınız, neye uğraştınız bu müddet devamında? Ana yaz da geçip gitti. Ben vakti geçkeni birinci ölçeğim Kırım için neler becerip olduk. Kırım'ı yakınlatmak için neler çet devletler yapıp oldu. Tek onu yaşayımız, onu bekleyimiz. Umut ettiğimiz Kırım'ı önce nasıl etip qaytarmağa arka halkımızın serbest yaşamasın, onu isteyimiz. Öyle olsa keliniz vakitini çok çözmeyip aktual haberlerge geçeyik. Siz bilesiniz geçenleri sözde işgalci bu Kırım prokuroru Natalya Poklonskaya Birleşken Milletler Teşkilatı'na müracaatta bulunup Kırım'da gumanitar böyle bir felaket olacağı akta ve su ile bağlı felaket bir vaziyet olğanı akta böyle bir müracaatta bulungan ve demek onun aytkanına göre sanki dersin ona cevap verdiler de Kırım ile bağlı işte onu temsilci olarak tayin etkenler. Keliniz bu levhani beraberlikte seyredeyik. Нездійсненна місія напоїти півострів. Окупанти перепробували вже безліч способів, як обійтися без дніпровської води. Передовсім бурять артезіанські свердловини, але це лише близько 44% від необхідності. Втім, вона надто мінералізована і потребує додаткової фільтрації. Та й пустоти в ґрунті заповнює солона вода, яка робить землю непридатною. Ще один варіант – тягнути водогін з Кубані. Його відкинули майже одразу, бо довжина такої труби склала б щонайменше 500 кілометрів, а сам Краснодарський край і так страждає від посух. Опрісняти морську воду надто дорого, та й необхідні західні технології недоступні через санкції. І окупанти вкотре вдалися до політичних прийомів. Листа комісару ООН з прав людини Поклонська написала ще в червні і повідомила, буцімто ООН готова співпрацювати з нею. Более того, мне, как заместителю председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам, предложено сотрудничество с Департаментом полевых операций и технического сотрудничества Управления ООН в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа к воде в Крыму. В связи с этим мной уже подготовлен запрос главе Республики Крым Сергею Аксенову для получения сведений, необходимых для дальнейшего международного взаимодействия с Организацией Объединенных Наций. Мрії про підтримку з боку ООН розбилися об міжнародне право. Насправді, управління комісара з прав людини лише вказало окупантам на їх місце. Нагадали, що загарбник сам відповідає за окуповану територію, відтак і напувати Крим ті тепер мають самі. І вкотре нагадали, що Крим – це українська територія. Відреагували і в українському МЗС. Заступниця міністра Еміне Джепар назвала це фантазіями окупантів. Поклонська, як і її російські провідники, видають бажане за справжнє, маніпулюючи при цьому механізмом розгляду звернень до управління Верховного комісара ООН з прав людини, розповідаючи про запрошення представників міжнародних організацій в Крим та намагаючись видати листи останніх як визнання себе та своїх дій в окупованому Криму. Чергова спроба Росії створити ілюзію визнання окупації Криму. Так фантазії Поклонської назвала член Меджлісу Гаяна Юксель. Процедурно в ООН відповідають кожному, хто напише до організації. Втім, для таких випадків треба робити виключення, вважає Юксель, і просто ігнорувати закиди окупаційного режиму.
при любой возможности представители оккупационной власти Крыма стараются выдать желаемое за действительное. Причем используют все. Даже, казалось бы, такие мелочи, как письма, которые приходят в Крым из европейских стран. К сожалению, в ООН система устроена таким образом, что кто бы туда ни обратился, разную реакцию или ответ получит. Но было бы, конечно же, очень хорошо, чтобы вообще не реагировали на подобные заявления и не использовали международные механизмы для того, чтобы вот таким образом поддерживать оккупантов в Крыму. Владислав Стужук, Заман, АТР. Nedir sizin düşüncеңizге көре aslında bu Poklonskayaның Birleşken Milletler'ge bergen müracaatı, Birleşken Milletler'nin ona bergen cevabı, elbet olar Kırım işgal etilgen dep ayta, Ukrayna bütünlüğünü destek etemiz dep ayta, ama cevap vermesiler olmaz edimi? Neyse, Poklonski degende başta bakmak gerek, onun tarih boyunca nasıl çalışmalar yaptı 14 seneden beri. Ukrayna'nı sattı. Birinci represiyalar, предостережение degendeler, o yazaydı bizlerge, bana da kaç предостережение в ekstremizmi yazanıydı. Ondan başka требования к прокуратуре, к суду yaptı prokuraturu, mahkeme işleri açaylar, fondun başlığı, учредители Mustafa Cemilov eken, onun için mahkeme işleri açtı. Haksızlık bir işler yapar o Poklonskaya. Onun için onun bugünkü yapkan işlerine birinci arka aylanıp bakmak gerek. Kimdir o? Ne için onu o kadarlık koterteler, o kadarlık onun için laf eteler? Evet, o böyle bir problemanın tiyindi, su meselesi, humanitar katastrofa eken, belki onu işitmek mümkün, lakin millet birleşmesi, ona reaksiyası başka türlü olmak gerek. Ola ben bilesem açmak gerekli yeni mahkeme işleri Rusya'ya karşı. Çünkü Rusya Kırım'ı işgal yapkan son Kırım'da böyle humanitar problemler çıktı. Onun için ona Ukrayna'dan sormak gerekmiyor. Yarın Kırım'da mesela açlık başlasa Ukrayna ne mecbur edecekler? Otmek getirip bergeler mesela. Ya da mesul tutmak. Evet. Ama bu meselede demek Ukrayna Birleşken Milletler'nin mahkemesine böyle müracaatta bulunmalı, iskiyani bermeli ki aytsın Rusya anda bu felaketini. Evet. Yap. O böyle onun habatı, onların habatı. Onun için bu humanitar işleri doğrulgay su vaktine kelge Kırım'a, onlar Rusya'nı çıkartmak gerektir Kırım'dan da, boşaltmak gerektir. O konuda su gelecek, andağı halkta yaşayacak. Келні Зайра Ғасмидляны bizim yayınımızға qoşayı Kurultay Merkezi Seçim Komisyonu'nun reisi bizni eşite. Zayraға selam aleykum. Selam aleykum. Merhabanız. Zayraға, mına biz Rizabenin oturup şimdi bu suv meselesini müzakere etemiz. Siz de eşitkendirsiniz bizim suhbetimizni. Hakikaten de mi bugün Kırım'da suv ile bağlı mesele pek ağır. Bizlerge tafsiyatlarını tarif etiniz. Siz anda bulunasız, anda yaşaysız, suv meselesi neden ibaret öyle felaket degen bir şey var mı? Білесіңіз, біріншіден асылда эпсілер арнасында деп мен yabancı тілге geçeyim de. Buyurunuz. Говорить о проблеме воды в Крыму, ну, мы все говорим, говорит правительство Украины, говорит президент, какие-то частные лица говорят о существовании проблемы в Крыму. Но о том, что есть такая проблема, не говорит ни Аксенов, ни Константинов, ни Путин. Поэтому я считаю, что у них все хорошо, и у них никаких проблем нет. Даже Константинов заявляет о том, что не нужна нам вода, она может быть отравлена. А эта дама, которая пишет обращение в ООН, я ей порекомендовал бы вначале почитать те резолюции, которые с ООН направлялись в ее адрес, будучи прокурором, когда она начала преследование Меджлиса крымско-татарского народа, когда ей с ООН рекомендовали настоятельно
отменить то ее постановление, а потом дальше решение суда о запрете деятельности Меджлиса, те документы ООНовские, которые говорят о прекращении преследований коренного народа Крыма, крымских татар, после того, как выполнят ряд требований, которые были направлены и Поклонской, и некоторым другим политическим деятелям в Крыму, можно вообще о чем-то говорить. Но я так понимаю, у них все хорошо, у них никаких проблем нет. И они делают все, чтобы в Крыму еще больше и острее была проблема с водой. И делается это не просто так, а для того, чтобы выдавить оттуда и коренное население Крыма, крымских татар, и тех жителей Крыма, которые проживали здесь до 2014 года. Такая практика не нова. В свою бытность это делала Екатерина II после захвата Крыма, когда из Крыма были депортированы армяне и греки, а только потом созданы такие условия, что крымские татары сами вынуждены были покидать полуостров. Сегодня политика повторяется, поэтому вот те проекты переброски с одной лужи в другую воды, причем затрачивая миллиардные средства, плюс сегодня там уже говорится, что Коску надо повернуть, оказывается, 600 миллионов долларов нужно туда направить. Это же не решение проблемы с водой. Это как раз-таки еще больше загоняние ее в эти проблемы в тупик. То же самое другие проекты. Сегодня в Крыму повсеместно бурятся скважины для полива. Что завтра произойдет? Произойдет засоление подземных источников, и у нас будет вот тогда будет гуманитарная катастрофа. Но ни один из тех, кто золотой дождь самолетов делает или еще что-то, не хочет отвечать за то, что сегодня он уничтожает природу Крыма. Сегодня он уничтожает жителей Крыма. Сегодня именно идет борьба на уничтожение жителей Крыма. И за этим стоят и руководство Крыма, и кое-кто за пределами. Зайраға, я мына су мәселесini лаф етежек, девам етірежек olsak, айталар ки Қырымда ерлі сакенлер үшін су ете. Сув арби бөліклер, яғни анда милитаризация алынғандан соңра арби бөліклер ерлешкен ерлерге сув керек ве эксериеті анда іште масраф етіле. Шу себептен сув асылды аз қала деп айталар. Бұл doğru mu ya da umumen алғанда сув içilecek сув yetişmей бүгін? Elbette, eğer bugün Kırım'dan yarım milyondan ziyade kelgen Rusya'dan kelgen yabancı kimseler, ondan gayrı 200-300 bin silahlı insanlar var. Kırım'ı terk edip vatanlarına kaytsalar biraz endi bu problema az cevap. Ondan gayrı bu olmayacak projeler dünya paranı masraf edip ve çıkışta sıfır olan projeler, Armenski Titan, başka bir şeyler, bu askeri programlar kapalsalar ve bundan da gayrı bir proyekti programması жилье для Российской семьи проект ve Kırım'a daima koçeriler, yana evler kurarlar ve sonraki 4-5 yılın içinde Kırım'da o kadar ev kuruldu. Sanki bu 25 yılın arasında o kadar Ukrayna kurucu beceremedi. Ama bu bütün bu insanlar bunu masraf etti. Ve yana evlerde masraflar daima artacak. Kırım'ın sayısı biz kayıtkan zamanda bizge aytaydılar Kırım ne rezinovi. Ne için bugün rezinovi olgan eken askerlerge aydutlarga mümkün eken tamırın halkından çıkarmaga yol tırışalar hareket yapar. Sizin düşüncenize göre eğer böyle şekilde devam edecek olsa Kırım'da suv ile bağlı felaket
ne vaqt yuz bere bile? Ben bilmiyorum nasıl onlar hareketlerini yapacak, nasıl programlarını yapacak. Ama çok yerlerde sözden prognozlar boyunca 2 aya su yeterli olacak. Bundan sonra bayağı programlar gerginleşecek işte. Келні субъектімізге ризағаны да қошайық ризаға. Мұна сіздің түшінжеңізге көре, егер аққатінде бойлықнен су мәселесі девам етecek olsa, Зайраға да біздерге шымды аңлатты не қадар ağır vaziyet Қырымда. Путин не yapabilir ki leyhalar da Zayrағаның айтқанына көре файдасыз olacak. Aksine boftenlerге masraf. Putin da ne yapabilir suvunu vermek için Kırım'a? Belki de kıtağa hücum edecektir ya da ne yapacak, nasıl hareketlerini kullanacak sizce? O çeşit işler yapmak mümkün çünkü onun tabiatını biliyor bütün dünya. Ama bugün o bir adımlar yapıp olmaya bütün dünya ayağa durmak gerek. Bana hükümet Kırım, bu işgallar hükümeti diyeyim, Aksiyonov olsun, başkaları her zaman dediler Kırım'da halk bek çaslı yaxşı yaşay. Her şey yeterli dediler. Bugün geri. Bu misyalarını kimsenin koymaydılar. Gelip bakaylar nasıl halkında yaşay. Bugün Poklonskaya açıkladı halka su yetişmedi, humanitarne katastrofa dedi. Ana onun sözlerinden faydalanıp bütün dünya yeni sanksiyalar, baskınlar yapmak gerekirdir. Putin yeni adımlar yapmaya, o sanksiyalar tübüne kalıp boğulup kalmaya, anlaysınız mı? Eğer ona biz onun yolundan başlasak çalışmaya, Ukrayna versin mi su, vermesin mi? Ukrayna vermeyecek su. Asla vermeyecek. Çünkü işgal olan topraklarını algan son onlarını Ukrayna bakmağa, aşatmağa asla fırsatı yok. Evet. Onun için yeni sanksiyalar çıkarmak gerek. Bu Poklonskay'nin lafına bakıp kim de bir şey aytsa, evet Poklonskaya deputat Gosdumy. O indi bütün Rusya'dan böyle söz sesi var. Aytkan son ondan faydalanıp bu abratka deyirler. Yapmak gerek, bir güzel baskınlar yapmak gerek Rusya'ya. Zayrağa ya Kırım'da nasıl bakarlar Ukrayna'nın SUV ile bağlı bu pozisiyasına, SUV verilmemesi pozisiyasına? Bilirsiniz, çeşit bakımlar var. Kimselere ayta bileydiniz. Geleceği ne olacak, ne için yaptınız? Kımerleri değil. Ya faşist eken, bir şey eken, vermeyekenler. Siz başka faşistlerden soramaz. Kim sizni işandırdı, kim sizin paralarını tutup aldı, topraklarını, evlerini kim tutup aldı, kim bugün Kırım'ın tabiatına zarar getirdiğinde bu faşistlerden sorunuz. Ama iki fikir var. Birisi razı ve demek ayta dayanarım sizce. Ve ikincileri bu çetten gelgenleri çok var. Yaşayışlarında kıdırıp gelgen soyları. Bunlar evet razı değiller. Biz başkaca belliydik, başkaca düşünüyorduk. Ukrayna bizge su versin, yemek versin, para versin, pensiyalar versin, bir şeylerini versin, versin. Biz ta onun toprağını tutup alırmız, ta onun yigitlerini öldürermiz. Ya şunu da soracak idim. Mına eğer misal olarak su ile vaziyet hakikaten çok gerginleşse sizin düşüncenize göre hangi bir hareketlerini bu Rusya işgalcileri kullanabilir? Bilmeyeyim Ukrayna kıtasına bir de bir tehlike var mı? Her şey beklemek mümkün. Ne için degende akıllı, mantıklı bir hareketlerini beklemek zor. Ne için degende akıllı adamlar yol başta olsalar, bunlar ilerler, evet, milletim, cemaatim, hata yaptım, adaştım, Putin Kırım'a dokunduk. Gerek miydi bunu yapmaya? Affı ettiniz beni,
Keliniz onu tekrar yerine kaytarayık da Kırım nasıl oğanı tamırına kalıp karar çizsin. Ama öyle hareketler olmaz. Bunlar başka bir silah, uçaklar, başka bir şeyler. Evet, buna neon sözden başta birer uçak uçsa neon dörter tane top ben ta şakalaşıp yazam. Galiba bu Rusya'nın adamların yaşayışı 4 kere ziyade artkandır. Hem de 4'er tane uçak. Başta birer tane uçak. 4'er. Ama var bu şeylerge hazır. Ne? Yani men doğru anlayayım bu su meselesi hakkında. Aslında insanlarga su beruf, insanlarga su içmek yoktur degen bu meseleler aslında meraklandırmay. Ne işgalcilerini, ne işgalcilerge emirler tarqatkan Kreml'ni doğru mu? Bu aslında su meselesi Putin için, Kreml için, işgalciler için bu sadece böyle siyasi sual. Ukrayna'nı misal olarak bu siyaseten biraz zayıflaştırmak ve göstermek. Mına Ukrayna su verse demek sanksiyalarını da zayıflaştırmak mümkün. Doğru mu anlayayım? Menden sorasın. Rizaga, Zeyraga sizden sorayım. Başından da ettim. Ne Aksiyonov, ne Konstantinov, ne başkaları bir kimse Kırım'da bir problem var deyip konuşmuyorlar. Bunlarda problem yok. Bunların milyardların arasında istediğin kadar su da tapınır, yemekler de tapınır, başka şeyler de tapınır. Adamlar onlara kimselerine gereği yok. Ne Rus'u, ne Ukrayna'sı, ne Kırım Tatarı, ne başka milleti. Bunların tek kendi cebleri dolu olsun, bankalarında para çokça olsun. Bu kadar onların istekleri şu. Çok sağ olun Zayraga, bizle bağlanğanız için Kurultay Merkezi Seçim Komisyonu'nun reisi Zayrismilya bizle canlı bağda edi. Rizaga, siz nasıl düşünüyorsunuz siyasi cihetten? Bilesmi, evet bu su meselesi Rusya'nın bir baskın, Ukrayna'nın bir tarafla baskınlık yapar Rusya'ya işgallıktan boşatkay Kırım'ını, Rusya ondan kullanan humanitar katastrofa deyip Ukrayna'ya baskın yapmağa tırışa. Ama da su degende sunu taparlar Rusya. Mesela eşelon su taşırlar. Çok pahalı olacak. Temizlegen очистительный bu deniz suundan опреснительный sistemi o da büyük milyarlar duracak. Onu kurganacağız, onu yapacağız. Tapmağa Avrupa başka hükümetler vermezler ona. Çünkü o böyle bunda para meselesi de ortaya düşer. Çok ağır olacak Rusya'ya bu sunu getirtmeye Kırım'a. O tarafı da evet vardır. Ama birinci de bu fırsattan faydalanıp Ukrayna'nı bir çağırlamaya tırışır. Onun için deyimin Ukrayna bundan faydalanıp bu Poklonski'nin deputatın aytkanına bakıp demek gerek. Sizler dediniz buna referandum geçirdiler. Halk yarama yaşaydı Ukrayna'da ama Rusya'da güzel yaşaylar. Yani sorasınlar bu halktan, onlar beğenirler mi anda yaşayanlar? Hiç de beğenmeyler. Çünkü kimle de konuşkanda onlar aytıyorlar. Bu anda su probleması bir, evet. Sonra bu Rusya'dan gelgen turistler, anda gelgen turistler bilesiniz mi? Öyle kaliteli turist değil. Fukarelik, o poezga bindi, geldi çıktı. Ne bir şey almaya parası var. Ne yatmaya yeri var. O yerde bana ballar açarlar. Onların yanına geçsen sasıylar. Öyle bir aram millet geliyor. Anlaysın mı? Ama aytalar ki bu sene koronavirüs pandemiyası sebebinden Kırım'a çok turist gelgen. Evet, onlar andan kaçıp bunda gelirler. O yerde Kırım'da da şey dolduracaklar. Onu ben bilesem gizlerler. Eğer açıklasalar Kırım'da hastalıklı pandemiya çoklaşkandır. Mına kelinizda bir meseleni sizden müzakere ettik. Bugün malum olğanı ki Ukrayna Dış İşleri Nazirligi Prezident Vladimir Zelenskiy'ge Kırım deokupasiyası boyunca halkara platforma diyalogu konsepsiyasını
берді ве бұнен бераберлікте Қырым деоккупация стратегиясыны да белгілеген бір весиқаны президент Владимир Зеленскийге бергендер. Бұл уақытта Украина тыш ішлері назирлігінде білдіріле. Келініс Эмине Джапарны бераберлікте діңлейік. МЗС розробило стратегію деокупації Криму. Створення міжнародної діалогової платформи по Криму, яку ми ініціювали, та концепцію якої передали президенту України, має вивести питання Криму на вищий міжнародний порядок денний. Не есе 6 ел кечті ве біз көреміз ке шымды тыш ішлері назирлігі президентке енді Қырым деоккупациясы бойынша стратегияны белгілеген ве бір платформаны белгілеген весиқаны берген. Не бұл ола біле, яқында көре білеміз мұ тызылмесіні? Bilesmi, ben çok çıkışlarda belki her zaman aytaydım. Budapest memorandum. Onu her zaman kayta aytaydım. Son bir toplaşıda, mecliste toplaşkanda Mustafa Ağa'nın teklif etti. Bu memorandumun bakmaya ayrıca uygun olmaz ama bir platforma kurulsa o platformada son bütün hükümetler koşulup Budapest memorandumu da bakılacaktır deyip böyle fikirle netkenecek. Evet biz de ona razı edik. Ana neyse bu iş o geçken gibi oldu. Ben ondan bir şeyler bekleyeyim, o umut ettim. Çünkü anda çok hükümetler çıkışlar yapacaklar. Ondan da başka mutlaka mecliske de anda yer versinler, çıkışlar yapmak. Келіңіз біздің яйнымызға шымды Украинада, Қырымда Украина президенті темсежісінің бірінші муавины Тамила Ташеваны бағылайық. Обызылы жанлы бағда. Тамила ханым, селям алейкум. Тамила ханым, вот сегодня стало известно, что Министерство иностранных дел Украины передало президенту Владимиру Зеленскому концепцию международной диалоговой платформы по Крыму. Также Эмине Джапар отметила, что в министерстве разработали общую стратегию по деоккупации полуострова. Что должно быть прописано в публичной части документа? Мы понимаем, что есть секретная часть, но если говорить о публичной, что там должно быть прописано? Насправді важливо говорити загалом про те, що цей документ нарешті дійсно на 6-й рік з'явився. І ми дуже вдячні, що зараз кожен з ключових органів, які займаються питаннями деокупації півострова, прийняли рішення щодо напрацювання спільного документу. Дійсно, з боку Міністерства закордонних справ і так само представництво президента України в Автономній Республіці Крим направлені на ім'я віце-прем'єр-міністра Резнікова окремі частини, з якими ми працювали. Тобто Міністерство закордонних справ працювало над своєю частиною, що стосується міжнародного треку, роботи по деокупації, тобто які заходи на міжнародному рівні потрібно здійснити. Ми працювали більше над внутрішніми питаннями, і зараз це відправлено вже до Міністерства реінтеграції віце-прем'єр-міністра Резнікова, і згодом має бути відправлено на Раду національної безпеки України, тобто для того, щоб на базі Ради національної безпеки цей документ надалі був пропрацьований. Що стосується вашого питання, звичайно, що є частина закрита, є відкрита частина. Відкриті частини, звісно, що будуть певні напрямки роботи, які стосуються міжнародної роботи, в тому числі в цьому напрямку є закрита відкрита частина, але відкрита частина буде. Окрім того, є питання пов'язані з роботою з населенням, яке проживає на окупованій території. Це робота пов'язана з підтримкою телезв'язків, тобто це різні напрямки, як освіта для дітей з окупованих територій, надання адміністративних послуг, якби швидких. Тобто це ряд дій, які вже робить держава Україна, і ті, які потрібно вдосконалити і вирішувати в подальшому. Це ще драфтовий зовсім документ, напрацьований лише 2 державними органами влади. Відповідно, звісно, що після цього документу буде працювати експертне середовище на базі Ради національної безпеки і оборони України. І далі вже буде представлено. Ми сподіваємося, що до кінця року така робота все ж таки буде завершена.
Тамила Ханум, также Эмне Джипар сказала, что разработана концепция международной диалоговой платформы по Крыму. Есть ли у вас информация, что это за платформа, какие страны, возможно, международные организации будут входить в эту платформу и что она в целом предусматривает? Ну, насправді не зовсім коректно буде нам коментувати сутність цієї платформи. Дійсно, ми знаємо, ми бачили ці документи, які пішли на ім'я президента, і, власне, президент вже бачив цей документ і зі свого боку сказав про потрібність. В одному з інтерв'ю так само президент України говорить про потрібність створення даної платформи. Сьогодні засідала робоча група в Офісі президента, обговорювався цей документ, але сутнісно дуже важливо, щоб все ж таки першу комунікацію щодо того, які країни будуть запрошуватися, яка саме робота буде здійснюватися, там які публічні заходи в рамках платформи будуть робитися. Це все ж таки має бути від Міністерства закордонних справ як ключового центрального органу виконавчої влади, який здійснює політику України щодо окупованих територій на міжнародному рівні. Понятно. И еще вот что хотела вас спросить. Недавно на территории временно оккупированного Крыма прошли очередные облавы в домах крымских татар. С чем вы связываете очередную волну репрессий против жителей временно оккупированного Крыма, крымских татар? И есть ли сейчас какие-то продвижения в вопросе освобождения политических заключенных? Ведется ли какая-то сейчас работа в этом направлении? Перше сказати, що на території Півострову вони не приміняються ні на день. Тобто, якщо це не переслідування кримських татар, то бувають іншого роду затримання. Тому слід говорити, що Російська Федерація здійснює системний злочин проти корінного народу, проти кримських татар, проти українців, тобто проти нелояльного для Російської Федерації населеної території Півострову. Дійсно, ми зі свого боку ще раз висловили засудження дій таких російської окупаційної влади. Окрім того, Офіс президента вчора зробив ще раз заяву, але щодо переслідування тих кримських татар, які проходять по другій бахчисарайській так званій справі Хізбут Тахрір, тобто президент України і Офіс президента приділяють максимальну увагу тим подіям, які відбуваються на окупованій території. Що стосується звільнення осіб, які утримуються за політичними мотивами, звичайно, що по цьому треку роботи ведеться постійна комунікація Офісу президента, тої переговорної команди, яка працює в Офісі президента. Але з російською стороною варто говорити, що це окремий напрямок роботи, це не по напрямку роботи звільнення осіб, які утримуються на Донбасі, тобто це окремий напрямок роботи президента безпосередньо і Офіса. Це складний процес, тому що російська сторона не хоче говорити загалом щодо звільнення осіб, які утримуються в Криму, але це дуже складні моменти, тому я думаю, коли будуть новини, які можна буде говорити, звісно, що вони будуть комуніковані, але варто сказати, що весь перелік осіб, які утримують політичними мотивами, як на території Російської Федерації, так і в Криму, він знаходиться в Офісі президента, і щодня переговорна команда комунікує абсолютно всі імена, як громадян України, як кримських татар, так і українців. Дякую. Сағылыңыз. Тамила Ташева, Қырымда Украина президенті темсилжісінің муавины Бызылем Жанлы Бағдайды. Шыны қайд етмелікі сайғыл арқадашлар, бірінші Украина тыш ішлері назирінің бірінші муавины Эмне Джипар бұл күнлері Сауди Арабистан Қыраллығының елчісінен Корушкен ве онен Корушкені вақыт Қырымда юзберген бұл сонки ақ бозғынлықлары ақында малюматларнен пайлашқан. Бұл ақта да оларының тыш ішлері назирлігінде білдірілі. Тавсиятларына келіні бераберлікте шымды цитатада діңлейік ве сөбетімізді девам етейік.
На зустрічі відзначалися репресії з боку російської окупаційної влади проти незгодних з окупацією жителів півострова, серед яких найбільші переслідування, зокрема за релігійною ознакою, відчувають кримські татари. Ризага, біз эксериетнен мына лаф еткеніміз вақыт, халқара топлылық ляхри меселерінің музакир еткеніміз вақыт ғарби өлкелер, ғарби девлетлерінің біздің меселемізге иссесі ақында лаф етеміз. Ләкин шу сұрада эксериетнен шарқи девлетлер ұнытыла кебі келе мана, белки де бен яңнышам. Насыл бақас бұл меселеге? Шарқи өлкелерінен белки де да чоқ çalışmaq керек. Мына şimdi Сауди Арабистанның қыралығынен бұл көрішме алып кешті. Белки олардан енді бір ярдымларını beklемейек, талап etmeyek керек. Mutlaka gerektir o. Çünkü o İslam hükümetleri onlar yana da düşünmek gerektir. Bu tamırlı halk böyle alga kalganlar Özbekistan'da. Belki yıllar Mustafa ağamız yana ona kaytan çok böyle yürüyüşler yaptı o devletlerge. Katnadı, konuşmalar yaptı. Lübnan'da çok olan Mustafa Ağa bazı. Son zaman belki o tarafa azca yürüdü. Ama yana da o yürüyüşlerini devam etmek gerek. Mutlaka devam etmek gerek. Onlar da koşulgaylar bu Kırım meselesi. Ama kendine garbi devletlerinin kıyaslayacak olsak bu İslam hükümetleriyle münasebetlerimiz bizim çok değil. Ama biz Müslüman bir milletimizde. Kırım Tatarlar olarak bizge belki onların da çok işbirliği yapmak gerek. Çünkü onların da bakınız kolunda Rusya'ya karşı işletilebilecek çok sanksiyon mekanizmalar da var. Doğru mu? Bizde maddi cihetten mesela bu haç meselesini alsak Kırım'dan sonra Moskva'dan Saudi Arabistan'a haçka kete insanlarını yollaylar Rusya. İnsanlar elbette ki bu İslam'ın 5 şartlarından birini yapkanını düşünüyor ki öyle yapar da fakat Rusya'nın bunu siyasi cihetten kullanganını görüyoruz de. Buna Saudi Arabistan böyle. Doğru aytasiz. Hem Saudiler koşuldular bu sanksiyalarga, o ağırlık getirdiler bu Rusya'ya. Ama bizim taraftan bizim taraftan nasıl? Bizler Ukrayna hükümet taraftan bizler onlarını meclis taraftan mesela teklifler verip onlarını ayağa turguzmak gerekmez de ve delegasya o hükümetlerge barganda bizlerden de meclisten de koşulga adamlar son anda bu konuşmalar geçirgeyler. Tek Ukrayna değil de Ukrayna içinde Müslümanlar adından da delegeler olmak gerek mutlaka. O zaman ne bilesem bu konuşmalarda onlar da bir sıcakça bakarlar Ukrayna'ya ve onların sözlerine kulak asarlar diye düşünüyorum. Evet yapmak gerek, bu tarafını kaldırmamak gerek. Evet. Ama şimdi 6 yıl geçti, ne kadar etti? Biliyorsun her şeyini beceri olmayımız. Niye biz, niye Ukrayna, niye de Avrupa hükümeti, ya Amerika'nı al. Bu kureş böyle birden olup olmayı. Bakınız şimdi 4 aydan sonra yanı yıl kele, 2021 yıl kele ve demek 7. sene endi ketecek. Evet. Bizim siz mında kaç yıldan beri endi bulunasız? Ben mında 6 yıl olacak. 6 yıl. Men mında 5 yıldan beri bulunam. Milli Meclis azalarımız mında endi sizinki bu 6-5 yıldan beri bulunalar. Vakit kete. Benim yaşım kete, sizin yaşınız kete. Digerler. Evet. Ve şimdi balalar mektepke kete. Mına sentyabr. Vakit kete. Ama Kırım deokupasiyası yolunda sizince biz ilerledik mi? Çok mu ilerledik? Kolumuza gelgen hareketler yapılgandırlar. Evet, her şeyini beceremadık. Bazı şeylerini kaçırgandırız. Evet, onsuz olmayı. Yanılmagan tek Allah'dır. Ama yana yapkan işimiz, hareketimiz yakınlaştıra o
işgallarını çıkarmağa andan. Resmi yaşımız geçe, yıllar geçe, sorunlarım benim mensiz olsalar, ben onlarını alıp koluma tutup olmayayım. Tek yana yaşı bu internet var da onun konuşmalar geçiremiz. Ama ona bakmazdan başka bütün böyle temelli düşünmek gerek. Halkımız geleceğin düşünmek gerekmiş. Eğer becersek o olsun 5 yıldan sonra, olsun 10 yıldan sonra mesela, ama olsun. Halkımız Özbekistan'da ne kadar tırışaydılar, 70 yıldan beri, 50 yıldan beri kayıtmağa tırışaydılar, kayıttılar. İşgallar tümüne kaldılar. İşgallarını da çıkarırlar. Bizle beraber, bizim hareketimizle beraber. Ama olsun, tek kalmasın, unutulup kalmasın. Ama bizim işimiz bunda olan. Her zaman hıçırmak, aytmak, bu sual unutulmalı. Bunu zaten yapamaz. Bu meselede yani benim suallerim yoktur ve bunun için... Reçete böyle hazır reçet yok. Olsa eken misal olarak men bilem mına siz aytdınız ki yanılmagan tek bir Allah, tek onun günahları yok. Çok doğru aytdınız. Benim de kabahatlarım var. Men de onlarını bilem. Onların üzerinde çalışmağa ve onlarını işte yok etmeye tırışam. Sizin de bardır, herkesin var. Biz insanmız sonuçta, evet. Allah'ın kulumuz. Lakin mına kıyaslanacak olsak sizge millet mandat verdi. Sizge mesuliyet verdi. Sizin boynunuzda mesuliyet var, kollarınızda mesuliyet var. Sizge ya sen ne yaptın degen vakit sizge bir şey cevap vermek gerek olacak. Ve ben eminim cevap vereceğiniz şey de vardır. Lakin yeterli olmaganı benim tarafımdan olsun, sizin ya da diğerlerin ne yazık ki aşikar bugün de bugün. Çünkü 6 yıl geçti. Belki yangi bir usullarını işlep çıkarmak gerekendi. Resmi birincide biz bu kurultay tüzgende onun palajeniyasını yazganda asla umut etmedik böyle alga kalmak mümkün. Bu asla kimsenin aklına gelmedi. Bizim bu dokumentlerge bu böyle neler yollar yazılmadı, gösterilmedi. Onun için bir taraftan strukturamız her zaman hıdıramız ne yapmalı da bu strukturamız canlığa bir halkını koterge, bütün halk da bu işe çalışırlar. Evet, halkını biz çetke kaldırmayız. Halk her zaman bizim taraftan, meclis taraftan işitedir. Neler isteklerimizi, yollarını gösterebiliriz. Ama halkımız da bu baskınlar tümüne böyle evvelki gibi mitinge çıkıp böyle çareler daha yok. Bilmiyorum ne zaman belki olacaktır. Belki de bir gün bir çıkıp bakmak gerek ne yapacaklar, ama yazık ki bizim halkımız azlık, onlar işgallar buna çalışıp oturgan, tek yaşayan halkımız ve tanrını sevip yaşayan halkını kaldırmaylar. Her ay onların adamlarını alıp hapislerge kapatarlar. Böyle bir teşebbüs var idi Kırım'a marş aklınızda mı? Evet. Teşkil edilmesi ve yapması, ama bu koronavirüs pandemiyası sebebinden bu ne yazık ki gerçekleştirilmedi. Bu gaye üzerinde daha durulu mu? Yani bu gaye daha yaşar mı? Evet, o reisimiz ayıttı, bu pandemi bitken sonra bu sualge kaytacakmız. No, pandemiyanıdan karantini uzattılar, onun için bu laf da sırağa düşmedi. Vakti gelse yana bana toplaşıp bakacakmız. Nasıl bir taktikanın çalışmalı. Ama biz aytacağımız özümüzün çok şeyini biz özümüz becerip olmayız, çünkü kuvvet yok bizim kolumuzda. Ama böyle hükümetli götürtmek gerek. Hükümetke eğer Ukrayna başından başlayıp çalışsaydı, yadır raketleri peyda etseydi Ukrayna'da, o zaman Rusya düşünülecek. Anlaysınız mı? Biz çünkü bir zaman joydular bu yaderli raketalarını Budapest memorandumundan ana şeylerini kaytarmak için bu hükümetler yardım etmek gereklerdi.
Olgay Ukrayna'da. Sondan Rusya başka türlü bakar idi bizim tarafta. Да, bir mesele var sizden laf etmege istegenim. Gençler ve yaşlar meselesi çok mühim mesele. Gençler bizim geleceğimiz, ballar bizim geleceğimiz, hayatının çiçekleri. İşte bu meseleni laf etmek gerek. Benim düşünceme göre, benim bilgenime göre siz genç studentlerge yardım destek işlerinin uğraşasınız eken. Bu stipendiyalar meselesi galiba. Evet. Biraz açıklanır şimdi bu nasıl seviyede bu mesele? Kimde nasıl destek alıp barılağı çok mu studentlerge şimdi yardım etildi bu müddete kadar? Bu işini, bu projeni İstanbul Derneği Cilal İşten teklif etti. Şimdi 2 yıl geçti, şimdi 3. yıl başlay. Çocuklarga, mektep ballarına ve studentlerge, güzel okugan soylarga biz böyle stipendiya ayıramız. Biz hep Türkiye gibi biz o programaga bizim çalışkan adamlarımız volontör işini alıp baramız. Kıtada mı ya da Kırım'da mı? Kırım'dan da var birkaç adamlar ama anda çok bir problem bu resmi para meselesini anda iyi vermege onlara dağıtmağa bile problem. Para gelip o ballarga para bergen son o FSB onu duygan son bu getirgen adamını yakalayacaklar. Anlaysa öyle bir problem de çıktı. Onun için andan tapmağa öyle adam yürge o balların çalışmağa sakınalar. Valla. Çünkü proje Türkiye taraftan geliyor bu proje. Yani ekseriyetle Onun için bizde buna Kiev'de bir 35 bala var. Bir Kherson taraftan da anda bir 35 bala. Yani toplam bir 70 bala. Onların içinde Kırım'dan da bir 10-15 bala vardır. Yani biz bu projeyi devam edeceğiz. Kırım'dan da bir başlayan edik. Bir 30 balağa. Ama son o toktaldı. Çünkü onu dağıtmağa bir problem, bir yolun tapıp olmadı. Eğer mesela banklar çalışsaydı hükümet arası biz o bank yani o paranı yollar edik, bitken ediyor, kapatır edik ama temsilcimiz barıp para getirse onlarını yakalayacaklar. Onlarga yol açma. Ne kadar ayrıla ballarga? Bilirsiniz bu paranı İstanbul Derneği cemaattan müracaat edip onlar getirirler o paranı. Bu proje çalışaydı okupasyondan evvel İsmet Yüksel al baraydı bu projeni. Baraydı. Çok bala alaydılar sağ olsunlar. Şimdi bunu devam etti İstanbul Derneği $30 o ballarga böyle veremiz. Çok mu bala Çok şimdi? o para değil, büyük para değil ama Evet. biliyorsun mektep ballağı eğer ay onu alsa o çok yaxşı. Son bu projede de daha bir şey çıktı. daha bir güzellik var. O ballar para bergen adamın bak tutalar internetten. Bala bile kim ona para verir Türkiye'den. Onlar internetten bak tutalar. Bu bala olana mektuplar yazar. Andan onlar karşılık yazarlar. Böyle til tarafında öğrenirler. Çünkü o anda Rus tiline yazıp olmayacak. Yazı ana tilinde. Bu tarafı da bir güzel. Til öğretmek, terbiye vermek. İnşallah onu devam edecektir. Sağ olunuz Rizaga. Men ne yazık ki yayınımızda yakunlamak mecburiyetindeyim. Endi vaktimiz da geldi. Studiyamızga kelgeniz için teşekkürler. İşlerinizde muvaffakiyetler dileyim. Sizge saygılar arkadaşlar. Herkese selamlar. Cümlemizge zaten selam vermege imkanınız var. Bütün Kırım sizde. Sağ olun. Sağ olunuz. Saygılar arkadaşlar. Men sizden sağlıklaşmayayım. Sadece küçük bir teneffüs şimdi sizden ayrılan 5 dakikadan sonra sonki haberlerini müzakere etmeye devam edeceğiz. Görüşürüz.